normal kenyam biya kamal gwas me kan online TV channel an walle shanga welkel kapai bakel won kin dangro wi de bakel bari por me bana jeling ka ban right eno ka kuyut ka menen kono gwas me wuda mo tegere mi ci tuoga je en walle kay kur mi ci tuog jeri podan balling mi jiram ji dit gwas me kan online TV channel gol jeno der channel me der je ñane de ko ken ka der subscribe nugo ji video me ka YouTube der je support der subscribe kum go je ka Facebook da der Facebook da der je support ban were raja dan and de kon ling gwas me ne wuda nen kon me jena kwar mi di okay kwar dorshal ka poita an tike ngang nom tuk wane ci tuok te ban ling ka jen report me ka ta dana chire ko mo chor lat ke je ko ngai kon di alti lat ko de wi ka so Sudan ken ko de tino rik tung wante de tin de cha longa maka buga chon karam dana ba bele long ba la kum kirmi yadit no ram me mo ko ko kwide mo pa de spele ayo jen cha ko kwanya lo te pin kirmi yadit meri ga we je pin kirmi yadit ana chen wot pin dakama char ke chen wot pin kume SPLIO maybe te pin wudum chal ka parpol ko position da ya kame cha kame lo ramkel ka parpol kini to koni shunkel ka parpol e wika Sudan ala bonten kontin tin charo je no dong shunken kel no ke kin mi yade lo chicken saponi kume SPLIO but ku kan saponi agenda men be ka kir gwat mene bana jo me ban je linkel very important we are palping kalenda gwasa me jo on chalat kir podana chalat netin kontin la kwaran winimi kwar shi ga joy ke ci ga bani ala no te ka rwan mi di mi ci roda laden walle no kana mo ce ne din wanti widin ce ga ka do budanan ci to gaje gwe ga jeno ci roda de lad bat ce let la to ka ce bet no mo ce jojin go ne chawud nen kon mo gwasa mo chaje nek jen commissioner ka poita is county and would mom gi konoma she ye authorities tinte ke Eastern Equatoria ke de content ka lwanki te ka bom she kana confirm and jen chalara mo chanak jena ka poita is county commissioner jen shwale Stephen Lowosio lo mongin jen shude dan en la shude ka jena kwar no ko ram la commissioner ma kwar midit wa chere ga mo je ka do bana chalat ke je ka report mi chalat wala ga changa welkel ka jen fiber karon kin daro jen daro bakel chalat wone ne anet chalat netin control official government go chador shal ke kasengor chaje ambuitin ke chaje nyure ka tin gudumo kasengor je ne area mten gwasmi mi chalat wo ter ke je ne wonen kasengor mo terke je jis Eastern Equatoria State kana Greater People Administrative Area ji Equatoria kana dormo dorin kasengor dorin ji Greater People Administrative Area kana dorin no ka jom chalat gwasa me ki information mi ben ko official ki kala do ne kan commissioner me chakul ne ka jen ket ka ta da ran jen ka je cha jen lo we ne ga we ka gwil gwa den jen ne go der ka gwil lo gwil jen and then ngwado chai chu ambush da dop to aterbil chai do match ka jen gwado dan na kajetin wa jen normal travel la ne wala jen na bana ba ko gijin ba ko gilin gwado mi te chu te ne te ka match kana to wa chu kan terbil dan jel ka je chu kana chu barka chu kana chu nak an ni gwado dan che ke tokten mo right kon ka kuyur kana me alami mo right kon ka kuide jen te ka background ko bi an hajman dan le roda jen cha ko nyele commissioner kwa ngeje la commissioner ko kin dangro wi jen dangro wi diech jen gwade kwa ngeje ka fay diech ron kin dangro wi diech akuma kirmi yadi jen cha ko nyele commissioner ka poita East County la do be dane kwa ngeje pawre dane cha kan wuri shal ka me Stephen Parpol ko ne wane shi ga tiyane ko fay di jen da kuma cha ne me yanje ka fay diok and gwado mo payde cha yen je chen ndaro with the bakel ka paydiok chwaje yen gwado mo ka chwane te chwanyo ko kwen ka tin nga ka tet far ko lo kwa ngeje ka paydi ka pa da SPLIO chwaye kam ko mo mane na ajen ne ka gwaze dan te pinya SPLIO ka political arrangement dan e chalat ko national peace building effort mi mo e par ko le de mane shude tin lo jen wajen a young administrator milade long local governance kind of community
lo jela roje ka community ka jele long na mo chala do mi cha no ka je so chana manana kule tuwa gwaso me dor chol ke kasingor men non kore lengu mi jak kude me ko ba jo ne ko cha jo de ki roje cha jela de joy gwaso me ni kasingor wajen a highly sensitive area la take term le rode tin gwaso mo kan ji Eastern Equatorial State kan ne de konti ke great people administrative area la kan alarno e dundien budor majalarno kasangore dungda budor din larno kasangore dungda so eri go mo teten but re go mo kana consult an gwada mo wachi re go mo to but do be to je jene wabi por kanu de me kanen nagan walle waje joje woni ne chetek officials senior official ka great people administrative area ala murlen siga jien dorien siga wega kasangor chukene diala konte ka kasangor la ji ko tore kan jogono ne muna me munda ya dil jien ka munda gwatamo ka gwada danan wane to juktin no ye kene mundien ke wuka na jetin ajen dor dana roike wude shakulu daga ne wude nen kontur de yal gwasme no shure me chu jien no ka kor gwadamo ne but before that tije Eastern Equatorial State kana lokti kana rajaga kana muna mo shi mundun no so kuje mon cha jukene lamurlen ni o biya munda biya territory no mo biya jarete biya benere monda ci adur ci ajedir kala na ko na roj ka kuje mo ko kore wachi wudde me la commissioner ke chuji en chit ko jen we gwada dan antine ga tigatin wa cha chu ambush da dop kan wena mo ana chu wudde me chu ayu nak ke report dan shalat ci ramadan shalke lia John Ahaji Malaran information minister ke Eastern Equatorial State cikan la joje no ne chawudu me chajana kajan kwa ambush ni jada dop anetin konti la greater people administrative area ke report dan shalat gwasmene jene commissioner maka je da nyorka je ka da dop alo jen we ko official duties ka kasangor gwada antine ka tigten lo we gulene ka cha ambush mo cha jigno man chala the great people administrative area cha ga jigno man chala the violent ko cha ga na ga commissioner permission me cha ji denied of course Ramadan la cour kiran information minister ka great people administrative area query kiran information den chala do na me chi talk ana wershum jok ajen na me chi talk tele ne ko teaching ne kun shige na kayen be biya ko ben magwa dan tinetin so na mo man dan chala the great people administrative area ko la officially ka chikala do hotel ne titin min se Jacob wershum jok chala do ne na me chi to garame mi chana ka jena wa mam je pinya do cha ambuj ni je but bu ko na je tam right corner two version tikitin roine dangro kuma man take Eastern Equatorial kanina na kana guda me arami mu ko ambush ni da dop ajela ga tarbile bad aji Equatorial na sura aji murleni na kana guda me kanne ka mengneyo kwa lawon ne je ka crossfire ka jodan celat ke je alo chawun nan ne je ka turbil ke chawu ambush ni je bat na ka je ka crossfire ka dob dan chala de ken ne me report mi kana lat ano de kon dial tige ngitin en mi kana mene no mi le roda e just of course ko cha commissioner shanak so kwa ketin kon buden la ray wichin binami na me da la kel mi de yen ling one last information de nyaa ye kel da la jen dugut ko minen kon yal gwasama wudo mon e jen wudo dan e doji ra ray wiki juba an wala chanan gwalok kerige jege dan e shalat re wiki juba me doje ngwat mutot eno ka jat midit jen shaad mi de no che garmo she doj ke shuka ka jadme dit ne kareo ke ki video ko medan e cha nyot ke social media kinete konti la judges sikan tejeno ka video je ka jedi ka kwaje record de ko gor ken investigation me gwa garame cha yen ka rege dane shalat ban ngude kanane yen ke kan laro me dane shalat e der konlan investigation ban me chalar jene chala do ne kan dolten konti nyenye ka kiram tinani kine nyen rame mo mi chi sai mirror ke chen nen torbele che jetet no jenen gwada mo choro yo bar ya ngai kor ya yo duet and then mi che ya duet en cha kul nyo kap cha nang cha kul nong officer ke cha kul nang police station ba ne dia ngai ke je kai ko gwada da ne duet ran langane je ka chenok evident ka tin ka video already so na me jen dan chala de walle me ba ku yen ngode but they still collecting evidence after they done collecting evidence
ba je kule tish kie de je kule yen kie de jelun ana me je ndana gode nyu akon kelen biya to gamal babay